Om Swastiastu. Suksema aturan tiang majoring ukro wakil untuk kalah sane sampun kepaicering sikian padewekan tiang. Anggo panurekso sane singgihang tiang. Taler idadane para pemilik lomba pidato bahasa Bali ring SMK PGRI 4 Denpasar sane berikutalar idadane sarang sami sane tan prasido ojah titiang sakesiki sane banget personal sikit titiang sebelum titiang lantur matur lurayang titiang ngaturang para musuk semaning mana majeng ring ide sang yang widiwasa dua nih sakaning paswecan ide iraga sarang sami ngomolihang kerahayuan lan karahajengan ring galahe sane becik ini idedane sareng sami sane wangyan titiang ring galahe sane becik puniki titiang jadi mapidarta bahasa Bali sane mamurda tri hita karana angen dasar ngelestarian budaya Bali lengkara tri hita karana wantah lengkara sane kawangun antuk tigang kruna inggih punika tri hita miwah karana kruna tri maarti tiga kruna hita maarti keharmonisan kalau kruna sane untat inggih punika kruna karana maarti pengawi kadosnyane tri hita karana wantah tiga hubungan sane ngarti kerahayuan utawi kerahajengan. Langkara tri hita karana puniki kepah kados tigang soroh. Sane ka pertama, pahyangan sane kaping kalih, pawongan talar sane kaping tiga pelemahan. Sane ka pertama wenten sane kewastanin pahyangan. Pahyangan inggih punika hubungan sane kawangun majeng ring ide sang yang widiwasa. Inyan laksana sane kelaksanayang inggih punika laksana sane nyinayang rasa bakti majeng ring ide sang yang widiwasa. Upaminipun setato ngelaksanayang persembahyangan sane ka pertama wenten sane kawastanin pahyangan. Pahyangan ini punika hubungan sane kawangun majeng ring ide sang yang widiwasa. Inyan laksana sane kelaksanayang inggih punika laksana sane nyinayang rasa bakti majeng ring ide sang yang widiwasa. Umpaminipun setato ngelaksanayang persembahyangan Yabran rahinan jagat kata eling ngelaksanayang puja Trisanyo sabilang dino talan setato ngelaksanayang kebersihan ring pekarangan pura utawi ring pekarangan sangga. Sane kaping kalih wenten sane kawastanin pawongan. Pawongan ini punika hubungan sane kawangun majeng ring iraga sepatah dados manusia. Melarapan antuk saling asah, asih lan asuh. Mangga prasido sekadi anak ngorahang gilik seguluk sebayan tako paras paros sat penanya. Pastiko iraga pacang nemu kerahayuan ring jagati puniki. Sane kaping 3 wenten sane kawastanin pelemahan. Pelemahan ini punika hubungan sane kawangun marap ring bumi genah iraga sareng sami maurip. Ini iraga presido ngelaksanayang kabecikan ring jagate puniki pastiko. Nenten wenten biuto sane kekardi oleh jagate puniki. Ini dedane sareng sami sane wangyan tiang. Indika wau sampun atur kuningayang titiang indik kasukseman tri hita karana. Dumugi konsep tri hita karana puniki setata kelaksanaya ring jagat balini puniki
sane luweh tur keloktah kebudayaannya. Ini idadane sareng sami sane dahat wonten titiang. Patah sapunika presida titiang matur-atur ring galahe sane becik puniki. Mugi-mugi wenten pikenohnan. Matur suksema pisan majeng ring uratiang idadane sareng sami. Kirang langkung antuk titiang nunas gangrena sinapura. Sinap titiang antuk para mesanti. Om Santi, 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 Om.